Satani akamputuyela ntate ibalina ibewena mubisa waka lihamithwalile ikamphetuyela ntate ibalina ibewena mubisa waka Diring zu fizaka lihamithwale ikamphetuyela ntate ibalena ibewena mobisa waka lihabathu bohle akasebakana Jehova ulifika laka usithabelo ulifika kiwena sithabelo sakanga matsathi uphilo bonaba Jehova tathi ibalena sibuka matsathi. Thank you, my Lord. Kamatsati Jehova ibalena wena mubisa waka Kamatsati uphilo bonaba Jehova tathi ibalena Kamatsati. Thank you, my Lord. Kamatsati Jehova ibalena wena mubisa waka
matsatsing akafatere sewori hakiboni kilukela hupila kituheti sote manyana kilibeleti wena Jehova lehauli jalo mpura leti maubali lekajeno kinteki bonahala kiliemu wabasoti nkaposo bona miyo boyaka ikela keta bilu yakayona oh ibu kitasalela watibanya ditebetao hakila wasike wankenehela matomula akagidisewo ubau ilindira unna bari utarapela uisani musa arajui bona miyo oyaga ikele keta bilu yakayona oh igula kitasalela makinyate ata oh igula kila kasali baka bukiela husula fala haua murena kantuse le haumpura lezi huli ukalo kine kipiele kipahamisa libiso la bona miyo oyaga
Alex.
I give
mathata kwana motseng wa Nonsense Plain. Jesu Moramodimo yena molopolli ha ka mo araba letho. Ke bomadima bo boholo hore motho a tiale molopolli ibe o sheba fela tjena. Herod Antipas a lahlehelwa ke monyetla wa ho fumanela moya wa hae phomolo, a shebane le mmoloki ka mahlong.
ena ke anathema hara di anathema. Se ke wa leka wa etsisa Herod Antipas batlela moya wa ho phomolo nako e sa le teng. Mohau wa morena Jesu be le wena. Letswalo le ne di mo fihletse. Ba Pilato a hweletse ka ho nyahama ho kalo. Mosadi wa hae o ile a fihla. Mofumahadi wa hae enwa wa hae e le setloholo sa mmusisi sa Augusto. Yena yane wa ho bolaya masea a matuna nakong ya ho tswalwa ha Jesu. Empa le teng moo Pilato a hatella tswalo la hae. Ngwaneso le wena kgaitsedi, letswalo o le mamele. Letswalo ke ntho e Modimo a e kentseng ho motho e mong le mong ho kgalemela motho ho kgutla bobeng. Mamela letswalo la hao. Mohau wa morena Jesu be le wena. Amen.
lebohe se ke manembile eksa ba re tletse sefela so bane ba fa pele lentswe le na la le sedi me he ha o le tsena he re dumelle ga hatela pele go tlonkela ba qwading ba ka go tlo go kere kaneng ya dithoteng lexa ba ke ba re fela ka hlahlathela
he bana ba dithuteng ba ne ba fa ka hlathela ere ha o le tjena he ke banke ba re Jesu ba tola ha ntse le bana ba dithuteng mme he re tloa ho renya le shome mo le motsolo mo metla ga hlatheng e be re fetela ka studio 2 e lo re he re tshitswe moradi ya moqekela a tla re fedita hang ka morao teng re tla be re tswela pele tshebeletsong ya kereke e se sinna o so tsama jole moradi ya monere ke ona he re lelekelle hore nna le wena re arohane ka tsela ka mogakyo Jehova mohawa o phame ho isa mahodimong le botshepehi ba hao ho isa maru ho loka ha hao ka dithaba tsa modimo mme dikahlolo tsa hao di tibile jwalo ka lewatle bana ba batho ba balehela moriting wa maphelo a hao hobane sediba sa bophelo se ho wena mme re bona leseding la hao ho wena ho iswekganya kerekeng ka baka la Jesu Kriste amen re rorise modimo wa rona ka sefela sa 279 re rorise morena modimo wa rona ka sefela sa 279 Ara rapele morena ke wena monga rona mme rona re barutuwa ba hao tsohle re di rutwa ke wena fela empa re dia ho utlwisisa le ho dumela ditaba tsa mmuso wa hao o re baletse moya wa hao wa nnete o tla re isa nneteng yohle lokisa ditsebe tsa rona e sita di dipelo tsa rona re tle re amohele ha mmoho tsebo ya pholoso yeo o re neyang yona amen mamelang jwale ka pelo yohle le ka hlompho palo ya lentswe la modimo yona re bala testamenteng e ntjha epistoleng ya pele ya moapostola Paulosi ho bathasa kgaolo ke ya bohlano
Ge bala temana ya 17. Ge bala testamenteng e ntjha epistole ya pele ya moapostola Paulos ho ba Thessalonika. Kgaolo ya 5 ge bala temana ya 17. Sephetseng ho rapela. Morena re ka ya ho mang ke wena ya nang le mantswe ya bophelo bo sa feleng. Ge bine thoko ya 132. Ge bine thoko ya 132. Modimo ntata rona, ntata morena wa rona Jesu Kriste, re a leboha Modimo wa rona hoseng wa letsatsi la kajeno. Re leboha haholo Modimo wa rona hobane bosiung bona bo fitileng ha ne re robetse re sa itsebe Modimo, wena o le molebedi wa rona, o go hlokometse borokong bo boholo. Ha nako e fihla Modimo wa rona ya hore phaphame, ya ba ka moya wa hao Modimo wa re sisinya ka phaphama borokong bo. O re babaletse Modimo wa rona, ge le badumedi ba kereke ya Evangeli Lesotho, o re babaletse Modimo wa rona, ge le baahi ba naha ya Lesotho. Ge a leboha Modimo wa rona ka paballo yohle yo re fang yona letsatsi le letsatsi. Re qeta le ho utlwa Modimo wa rona lentswe la hao ha le balwa, le sa balwa fela Modimo, le etsa mosebetsi dipelong tsa rona. Modimo wa rona le a re kgorisa hobane ke bona bohobe ba bophelo. Modimo wa rona ke nako jwale eo re tlo mamela le ha le manollwa, ge le hlalosetswa moya wa ho halalela ntate a lokileng ha o dule dipelong tsa rona le dikelellong tsa rona. Tsohle tse tla bolelwa e be thato ya hao, mme re etsetsa ka sona. Tsena tsohle re di kopa ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Re bine sefela sa 390. Re bine sefela sa 390.
se phetseng ho rapela, se phetseng ho rapela. Thessalonika kajeno e tsebahala ka lebitso la Thessalonike kapa Salonika. Ke motse o atlehileng, o nang le kou ya lewatle, lewatleng la Krisi ka leboya botjhabela. Ka bo selemo sa 50 Kriste a ile a tswa bafung. Paulos le Silase ba ile ba etela motse oo. Leeto lena la bona e ne le leeto la bobedi la boromua. Empa leeto lena e ne le lona leo ba ithutileng tse ngata ho lona. Ebile leeto le ba fa monyetla wa pele wa ho tlisa ditaba tse molemo tsa Kriste sebakeng sena se bitswang Europe kajeno. Ke dumela hantle hore Paulos le Silase ba fihlile mona ba ntse ba hopola hantle bohloko ba ho tlwa le ho kenngwa tjhankaneng bo ba bileng ba butlwa motseng wa Filipi, e leng motse o hlahelletseng wa Macedonia. Ke ka hona moapostola Paulos a reng re kile ra tia matla ke ho tshepa Modimo wa rona, ho le bolella efangedi ya Modimo hara ntwa e kgolo. Ke rata ho le lemosa hore lentswe Thessalonika le nkilwe mantsweng a mabedi ya Sekgirike a bolelang tlholo. Ka bolona lentswe lena le bolela ho tsekisana le ho lwana. Dingodilweng di bolela hore ka selemo sa 350 le metso e medi Jesu a ile a tswalwa. Morena Filipi wa bobedi wa Macedonia, e leng wa motse o moholo, o ile a hlola moleko o tswang bohareng ba Krisi ntweng e neng e lwanela Thesale. E le sehopotso sa tlholo eo, o ile a ba reha moradi e mong wa hae Thessalonice. Ka lebaka la dintwa tse ding ho ile ha dulwa ho eba le dikgohlano tse ngata ka hare ho Thessalonika. Ka mantswe a mang, motse ona o ne o sena kgotso, o sena le botsitso. Empa se makatsang hape mosona e ne boetse le motse o atlehileng haholo, o na le kou ya dikepe e ntle haholo lewatleng. Nakong ya puso ya Roma ho ne ho boetse ho ena le tsela e kgolo e tummeng e bitswang Via Egnatia. Ka lebaka la hore Thessalonika e ne ena le kou e ntle le tsela tse ntle, e ne le o mong wa metse eo mmuso wa Roma o neng o sebedisetsa kgwebo. Ka lebaka lena, ka dilemo tse ngata
ditšhaba tsa boholoholo di ne di lwanela leruo la mosona, di tsekisana ka matlotlo a mosong. Ba bang ba ile ba hapa ka mahahapa le ka tshollo ya madi. Taba ena e reng bophelong ba batho bo neng bo le tsietsing ka hare ho mosona. Athe Paulusi le Silase bona ba ne ba le tlokosing le kosing e fetang. Empa ka ha o ne a lokela ho lwanela ho bolela ditaba tse molemo, o ile a tlameha ho kena Thessalonika le tlasa maemo ana ao a motse o tsekisanwang maruo ka hare ho ona. Ke rata hore ke supe hore ha Paulusi a fihla ka hare ho mosona wa Thessalonika, o fumane bajota ba bang le bakgirike ba bang ba neng se ba sokolohetse bojoteng, le basadi ba bangata ba ka sehlohong ba ileng ba amohela molaetsa wa Paulusi wa hore Kriste ke yena Mesia. Ba ne se ba ile ba tumelong ya sejota, mme ba sokolohela tumelong ya bokreste. Ho thwe basadi ba ka sehlohong, hobane Macedonia basadi ba ne ba ena le maemo a phahameng setjhabeng. Ba bang ba sebetsa mmusong, ba bang ba ena le meaho e meholo ya kgwebo. Athe ba bang bona e ne hlile ba kene kgwebong ka matla, e le hore ka mantswe a mang e ne le motse o ne so tswetse pele, ebile o sebetsa ka tekatekano. Bona basadi bana ba Thessalonika ba maemo a phahameng le bona ba ile ba amohela Jesu hore ke yena Mesia. O shwele bakeng sa dibe tsa bona, a ba tsoha bafung ka letsatsi la boraro. Dihlopha tsena tsa batho ke sona tse ileng tsa nolofaletsa Paulusi ho hasa efanyedi ka hara Thessalonika. Ho fihlela bajote ba e ba mona ke ho bona tsela eo kereke ya Thessalonika kapa bokreste bo holang ka teng ka hare ho mose wa Thessalonika. Ho thwe ba ile ba hlohleletsa meferefere ka hara mose oo, ba phutha matawa, batho ba sa itlhompheng le ba senang thuso hore ba hlasele bokreste, ba hlasele le ba inehetseng tumelong ya bokreste. Ya ba ona mofuta o wa batho o hlasela lelapa la Jasone, e le mo Paulusi a neng a fihletse teng. Ha ba sa fumane Paulusi, ya ba qosa le ho lwantsha Jasone ka hore ke e mong wa ba ferekanyang mose. Ba qoswa ka hore hape ba hanyetsa le melaetaelo ya Sisare, ba re hona le morena e mong e leng Jesu. Bontate le bomme le lona bana malapeng moo, ke rata ho le hoposa hore mohla Jesu a qoswang le ho rerwa sehloho ke bajota, ba ne ba re o hanana le borena ba Sisare, hobane o re ke morena. Mme ho ba Roma hore fela hona le morena e mong ntle le Sisare, ke o bolela hore motho ya jwalo ke lerabele.
mme o tshwanelwa ke kahlolo ya lefu. Tlasa maemo onao babusi ba neng ba loloma ke bohale. Jasone le ba waneng a tshwerwe le bona ba ile ba lokollwa ka beili. Hape ho ne ho sena le bopaki bo tshwarehang ka ho qoswa ha bona le baqosuwa ba bang. Lebaka le leng hape ke hobane ba ne ba sa ka ba fumana Paulosi nakong eo ntse ba mmatla, ya ba sitwa le mo fumana fela ka hare ho lelapa la Jasone. Lebaka le leng e la ba hore Jasone o ile a tiisetsa babusi hore Paulosi le Silase ba tla tswa ka hara motse. Ka lebaka la maemo ana, Paulosi le Silase ba ile ba romelwa Berea bosiung boo. Bontate le bomme, Paulosi o ngolla ba Thessalonika lengolo lena a se Thessalonika. Fela o utlwile hore efangeli yona e ntse e haswa ka hara motse wa Thessalonika. Kereke e ntse e hola ka hara motse wa Thessalonika, hobane a utlwile ho sebetsa ha tumelo ka hare ho Thessalonika. A utlwile le lerato le ntseng le tota ka hare ho banna le basadi ba neng ba inehetse tumelong ya Bokreste ka hare ho motse wa Thessalonika. Ebile a utlwile le hore ba tiiseditse tumelong ya bona ya hore Kreste ke yena Mesia, ebile Kreste o tsohile bafung. Mme a qetella ditaba tsena tsohle tseo a kgothatsang ba Thessalonika. Paulosi o ba lemosa ntho ya bohlokwa eo a sa rateng ha banna le basadi ba Thessalonika ba ka e lebala. O re sephetseng ho rapela Bakreste ba heso, bophelong ba rona ba tumelo re lwana, ebile re lwanne le dintwa tse ngata se seng re fitile ho tsona. Re teane le diqholotso tse ngata, ebile ntse re teana le tsona, ebile re tla nne re teane le tsona le nakong e tlang tse fitileng ho tsona. Empa ha ele kajeno re lwana le ntwa eo kajeno e bitswang COVID-19, ntwa eo re neng re sa e lebella, ntwa eo ebile re neng re sa itukisetsa yona. Ka hona ba bang re imetswe ke ntwa ena, hobane re utlwa le ho bona tlala e ntse e kekela ka hare ho malapa a rona, ka hare ho malapa a rona. Ba bang e re imetse ntwa ena hobane re bona le ho bonela bofusana bo ntse bo atamela malapa a rona ka hanyane ka lebaka la ntwa eo re lwanang kajeno. Ba bang re a utlwa ebile re a bona hore le mesebetsi ya rona e tlo fela ka lebaka la ntwa eo re lwanang kajeno. Empa le ha o le jwalo, ke a le kopa kajeno sephetseng ho rapela. Bontate le bomme, thapelo e molla dikelellong, morwalo o boima ho imelang kelello tsa rona ke o Modimo fela, mo e reng ha re ile ra o rolela teng ebe re imoloha e le ka nnete. Bakreste ba heso, ke tseba hantle ntwa ena ya bolwetse bona
e re baketse bodutu bo e re baketseng bona ke bo tshabehang bophelong ba rona. Ba bang re lakatsa ho kopana le bana ba bo rona tumelong, re lakatsa ho hweletsa ka lentswe le le leng ho Modimo wa rona e leng tshepo ya rona, empa ka lebaka la ntwa eo re leng ho yona kajeno, can you tell us how you re guys sitwa ho met? etsa jwalo, Letsobaneng. re sitwa ho nyolohela le ho theola tempeleng tsa rona, e leng moo re tla bokana teng, re phela kajeno jwalo ka baditjhaba naheng e seng ya habo bona. Kajeno e ka re re kgolehong, re sitwa le ho bina difela tsa thabo ka lebaka la ntwa ya COVID-19 e re lwanang le yona. Le ha o le jwalo, bana beso, se phetseng ho rapela. Ebile Kreste Morena wa rona o itse e ka kgona le rapele ka mehla le tle le seke la kgathala. Morena Jesu o na tseba hantle hore ka thoko ho thapelo re tla kgathala hore bontate le bomme ha re ka rapela ka ho rapela ha o seo re se ka re sitang, ha re ka rapela ka thapelo ha ona mohla re ka ra tsielehang ya ba tharollo ha e hlahe. Ha re ka rapela ka thapelo ha o mohla re ka ra fellwa ke matla ya ba re a kgathala. Ha re ka rapela ka thapelo ha ona mohla re ka raphelang ka meokgo fela ebe ha o mohla re bang le thabo. Ha re ka rapela ka thapelo ha o mohla re ka raphelang ka dillo, raphelang ka maswabi, raphelang ka mahlomola, ebe ha o mohla re ka ra tshediswang. Ha re phela ka thapelo re tla imoloha dikelellong, ha re phela ka ho rapela Modimo tla re tlatsa ka matla. E tswe Morena wa rona Jesu Kreste o itse tsohle tse re tsietsang re mo tsebise ka thapelo. Oho hle se phetseng ho rapela. Amen. Re bine se felang. A re rapeleng. Modimo ntata rona, ntata Morena wa rona Jesu Kreste, re a leboha Modimo wa rona hoseng hwa letsatsi la kajeno. Re qeta Modimo wa rona ho utlwa lentswe la hao le re kgothatsang, le re tshedisang, le re matlafatsa Modimo wa rona. Mme re a leboha Modimo wa rona hobane jwale ka lebitso la Morena Jesu re tletse ka matla. Ba neng ba bona ditsietsi Modimo ka lebitso la Morena Jesu ba bona bophelo ka ngane ho ditsietsi. Ba neng ba lla ba sa tshedisehe, ba neng ba na le maswabi Modimo wa rona kajeno ba bona thabo ka ngane ho sena sohle. Ka lebaka la hobane Kreste ka sebele a tsohile bafung, mme e le mohlodi ka lebaka la hae re bahlodi le rona, ka lebitso la Ntate le la Morala Moya o halalelang. Amen. Re bine se felang sa 50 le metso e mehlano. Re bine se fela sa 50 le metso e mehlano. Ora Modimo wanyana, ore sare siri fulune, riense Modimo tate, maprisi tani marena,
le rapela bana beso dudisanang ha mmoho ka lerato le ka kgotso le tshedisa ba pelo ditepeletseng le tiisa ba fokolang le be le mamello ho bohle thabang ka mehla sephetseng ho rapela leboha nthong tsohle hobane ke seo Modimo o ratang le ka se etsa ho Jesu Kriste mme kgotso ya Modimo e fetisang kutlwisiso yohle e boloke dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Jesu Kriste Modimo o be le lona bohle amen. just ran into each other so honestly that's what it is too.
Sichaba samurena musheshe Usaula yene chaba